Sure, guys, welcome back to Speaker Nawe. This is your boy Taylor DJ. So today ngithe nje angenza ividiyo si-react kwindumezulu umcimbi kade yenzeka bisemabhida laphana e-People's Park. So bekunendumezulu amaskandi festival nje yenzeka njalo ngo-August every year eyabhuti omdala ubhuti umcineka. So as usually iba khona i-performance ezotrenda isusa umsindo kwezamaskandi kuyena umuntu osuke bashaya amakhanda bonke. So kulo nyaka bengithi nje hayi asiphinde siyivume indlamlenze ukuthi no, hhayi igama likhulu, i-brand enkulu nabalandeli, even nezinga liloke liyakhulunywa kanonyaka. So uKhuzani ungene laphana ilengisa uMichael Jackson laphana, wazophinde washintsha wazenza umfazi omnyama. So namanje i-performance yakhe iseyondaba mlonyeni kukhulunywa ngayo. So nje bekithi uSpeaker Nawe ake siyivume le ndoda le nabalandeli abakhulu because nabalandeli abaningi, inegama elikhulu. So because bakhona abaculi ababa bakhulu ngokwegama but mase kufika estage uthatha umuntu mhlampe mase perform akakwazi ukunelisa abalandeli bakhe. So I think indlamlenze uyayimatch igama lakhe because igama lakhe uKhuzani selinesindo kakhulu, futhi I think mina ngokwami right now sekumele usewumuntu osenza ama-shows akhe kuphela la, yabo, enza imicimbi yakhe la elanda abantu like lento ayenzile la ukuthi i-fill up Moses Mabhida because wa-announce after yona wathi uzoyenza i-fill up Orlando Stadium but ayenzanga because kulo nyaka kwaba ne-COVID. So I think i-level yakhe siyilapho uKhuzani because unabalandeli abaningi lo muntu, even nje impucuko festival like i-attendance yakhona ibiphezulu kakhulu because abantu abaningi kumele be-understand after i-COVID-19 kwanama-regulation abantu baphelelwa imisebenzi, i-attendance endaweni enkulu, imicimbi emikhulu sesijwayele ukuyihamba even uDurban July idrophe ngendlela eyisimanga. But ngithe mangibona i-attendance empucuko because angiyi-attendanga but mangibona kuma-social network I think isenegama elikhulu kakhulu because ama-event amaningi esengihambile lise kuyabheda bafethu kubo. Ama-event ade ekhona for more than 5 years, amanye more than 10 years, amanye ayavalwa because ama-attendance aphansi kakhulu. But impucuko festival isenezinga eliphezulu. So I think uKhuzani omunye umuntu o-contribute-a because unabalandeli abaningi. So abantu abaningi basuke beya kumpucuko festival because bafuna ukubona wona le ndoda leyo. So I think makuziwa ngese-stage nje indlela kaba-presence, indlela akwazi uku-interact-a nabalandeli bakhe ngiyamnika le. And enye into ebaluleke kakhulu esha ama-artist amaningi especially lawa asethanda ukuba makhulu because asafuna ukuphosta kakhulu like mawuthi umuntu ubhukhiwe uya kwi-show akafuni uku-update abalandeli bakhe ukuthi uzobe khona ku-show. So enye-ke into i-PR team I think ukuyibona abantu ababheke i-page la kuma-social media la uKhuzani bayenza kahle lento because like mayizoba ne-show like even ekuseni before isho sesifikile sikuphi sendleleni siyeza like lo interaction iyakwazi u-attract abantu abade bengakawathenga amathikithi usike no hayi lo muntu uyeza ngempela yabo, kuba naleyo nto yefomo ebashaya abantu no ngathi nami ngizosala ngaphandle mangayanga la. So I think leyo ndlela abayidlala nge-social media imsebenzela kakhulu. So I think nje ngithi nje uSpeaker Nano asimnikeze ama-credit hayi no, I think i-brand yakho siyaqala ukuba nomculo wamaskandi okwazi ukukhula kuleli ezefike wathashe wonke ama-angles because babekhona omgqumeni babakhona babe-big ngale ndlela, maybe babe-bigger than yena but abakwazanga ukuthepha kule nto yama-branding yoba yi-influencer like I think uKhuzani usekwenze wonke lokho like uvela ko-TV, influencer, ama-brand, uba i-ambassador nendlela nje akaphethe ngayo-ke na because omunye umuntu i-brand yakhe i-clean ngale ndlela. I think nawo nje umuntu ohloniphekile, so nama-brand amaningi afuna ukusebenzisana naye. So nje bekithi asimvume because into engifuna ukuyivuma kakhulu like not like i-performance like yena like but stage presence because abantu abaningi sabashaya ukuthi uma usufika estage uperforme ingoma zakhe abantu bayazazi but ungabi nalo interaction. I think yena abalandeli bakhe like uyakwazi ukuxhumana nawe in a way. So bekithi nje uSpeaker Nawe simnikeze ama-flowers akhe esaphila umfowampungoza. I know igama likhulu, igama lasinda baningi futhi nezitha zizobaningi. Mina angiyena umuntu omlandeli omkhulu kamaskandi but into mayinhle yenzeka amaskandi ngiyakwazi ukuyibona even ngumuntu olandelela izinto ey'fana nabo hip hop but ngiyakwazi ukubabona. Even ukhona omunye umculo wamaskandi ngaphandle kokuza nokhipha ingoma as long mayenkulu izoyenza umsindo ifike nakubantu abasemgaqweni like abahambelayo, nami ngiyakwazi ukuyibona. So nje no, impucuko festival no ibisezingeni eliphezulu ne-stage nayo yonke into nje bafethu. I think kumele sibavume la abahleli nabadidiyeli bale mcimbi because I know izinto zijampile kulo nyaka because kusanda kubuya kuma-elections abantu abaningi kade bethola ama-sponsors kumasipala wotheka abawatholi. So ijampile nje abantu abaningi but ama-organizer impucuko festival no bayenzile into yabo
bakwazile ukuthi basibambe i-standard sala step. Kwesala step asuke yaba isezingeni eliphezulu kakhulu. Bengi-worried ngithi no izokwehla, but into engiyithande kakhulu i-attendance. Abantu bayile amabhinqano iqiniso ayalenza makuthiwa kuthengwa amathikithi, because eThekwini sekunomkhuba omubi amashows kuthiwa amathikithi awadayisi. Sidethwa ama-artist amaningi angasayi eThekwini, especially lawa aphesheya, because kuthiwa ama-shows aseThekwini as-low lama-sales amathikithi akhona. But I think i-nation le yamaskandi yalenza iqiniso. So nje indlamlenze bafethu, hhayi isazosiphinde ilokhu isidakaza ngengoma bafethu. Now noma sekuyophela unyaka isekhipha i-album kuzophinda lokho, because I know why. Lasinda igama, inkulu laa ndoda le, hhayi shwele.